لنافخه عراقي ينجي لدرفة بلانكه دينار عراقي هفاوي تومن إيراني بقيمة ببيتن أفا كوهري داوي سرك وزير عراقي محمد شيع السوداني كري بودر خستنا باريزگار بانكا نافندي هروها خانه نشين كرنا ريفبر بانكا بازرگاني أو بريارن هاتنا در كرن دي بكار بيتن دينار عراقي قيمته وفقريني توكي جاران اری افهاتی پلان کردن که سرک وزیران عراق پیشویجی شاندک لسراست وزارت در و بچن واشنطن دکارید و پرسه چاره سر بکتن مثلا گردای نافخواه یان در و سیاسیه جهجای دکتر جمال کوچر اندام کمیته دارایی لپارلمان عراق جدهو که دپرسم دکتر جمال گلک بخیرات یا کردستان 24 یا پرسیار او براستیجی به قیمت کردن دینار عراقی و پلان مسئله سیاسیه. بله زور سپاس صلوات خودلتا و همی بینه رو بسرت که 24 بن بابت که آبوری بحته و سیاست جا داخل بویه بگمان شاشیا کرت ی نقدی الدولت عراقی و هبونا گندلیه کازور و هبونا هندک لان سیاسیت نویتم پیچ رنگه کی تشتک العراقی هبید ناوی دولت ناوی سیستم ناوی رکخستن ناوی یعنی بجین سیستمات کردن و آوا کردن بنیات دولت کا درست هوی ولی کری کو افرو کم که هینا اوی حالت وقف کم تدا بابت آبوریه بری 2 ساله بنک فدرالی امریکی بنک مرکزی عراقی یا آگادار کری و لسر نبس افبتن آگادار کریه که دوی سیستمی تطبیق کن چون کل زورینا دولت تعامل الجال دولاري كان برنامج كهيد بجنيه سويفت كو هميش والبيت كان نبس اف بنغافا هاويتيا بله نزانم وينه دكتور جمال كوچر نما اگر هفکار من هاول بدن دیسای وینه وی وگرینن جبوکاس بسیارین زیادت در حق ویم جاره جوی بکم دکتور جمال تدبیجی مثلا نیمچه سیاسیه نیمچه داراییه نخوازن دولتا که بهیس نخوازن عراق دولتا که بهیس بیتن لسر هیچ آستکی ده پیشتر گلک آمار دان لسر آست مدیای کو روزانه بمليونان دولاران لعراق بقاچاق دهنا برن بو دروي عراق تدكاري بيجي چنده او هجمار هري داوي لبردسته هوا وبو كيفت هيتا برن بله اول وقف كتت بحث كرن او بين 5 حتى 75 مليون دولار روزانه تنبرن طبعا افا شبليوي افيت بريكا سند وحوالات هاتا تزوير تدات هاتا كرن دا تشتكي كرن ب 20 ورقه دانويسن ب 2 دفتره ب 5 دفتره ب 10 دفتره تشتي بچند سنتات كريت نويسام ب چند صد دلار اي كري افا همي وقف كي امريكا دستخوي دانا يا سر بتايبتي بابتي حواله وسنده افيت كو تاتنا تحويل كرن تتزانيل او بارل المزاد العمله هاتا صرف كرن دو بش بو بشك بو حوالات دركيت هاتا بكارينان و او ياسبي كرن و تهريب كرن و يعني يا دولاري بو دولة الدوروبار و بو قلق جها تشو او بو او تقريبا 8 صدي بويت شو تقريبا اگرم بجين 250 مليون دولار روزانه هاتنا صرف كرن شوان 250 مليون تقريبا 200 مليون دولار بو ويشوليت شون 20 صدي بتنه بو نافخویا و بجنه یا نقدیت هاتب کارینان کو 5 میلیون بون او 5 میلیونت نافخوی جی بشکی و اتریکا خالد سنوری را پندک رسمی و هندک جی نرسمیت هات رواندن بوان دولت دوروبر تایبتی ایران ترکی سوری اوت هات کرن باشه دکتور جمال دور خستنا پارێزگارê بانکا navendî û xanenişînkirina rêveberê banka bazirganî û danana kamîreyên Sunarê di navbera parêzgehên Iraq ده هیچ تشتکی بگوهریتن ده دولاری وگرینیت وکی جاران یا نه اف بریارین هنه بوچنه اگنه جاره کرم بسیار ویرنگی بکن آریشه بتنت کس برپرس بانکا مرکزی دا بود دا آری چاره سریع کلی پی بیتا کرن بجی نخیر ما آریشه کا 4 گوشه‌ای هی
گوشه که او کو مشروطه بنک فدرالیت هینو يدبيجيتن فيتن تلقي خب جنجين الجل سيستم عالمي أري إرادة دولة عراق ده هي بكتن حتى نو كأولان سياسية حكومة عراق بكيناي أو إيراداننا وحزناكنا بسر بجريتن بش دوي أفياكو تم حافظة كبنك مركزية هاي بيتن يه پسپورت بواره نقدی دا هندی يه پسپورت بواره یا سایده گهورینا کسی که خدان ازمونا که دریش هیل گل بنک مرکزی جاره که دیب زفرین یا ود بیتن 25 صده کشه چاره سرکتن یا سیه اویا ویتن سودانی برف وان مصرفا بچیت اوید بجدارت مزاد العمله دا و ویگاف که نا این پاره اش مزاد العمله ببن ایک شوان بسیار دانشتنا طایبت الگل برپرس محافظ بنک مرکزی هاتی كرن أفبو كو بو أري بارا أمريكا ناهنيريتن كو هم دنا وان مصرفت بجدارة مزاد العملة دا قوتي نخير بارا مشيال دفما بس أو مصرف يك فيغاف كي نايتن بارا بباتن چونكو هاري كبسلانك سياسي فا ويه جندل ونفتن اف سيستما سر بگريتن لوانا چني أفروكا سوداني الجال جهورينا محافظة بنك مركزي فتن برياري بدتن أو مصرفا نقد بجدار بيتن مزاد العملة دا وفاتورة نايني تنية درست ام ديوي ديري خنش مزاد العملة بو حتى وشابوش بريارك يا وصانا داتن برانيا لانيت شيعين عراقي امريكا تهمت باردكن بقيمتيا دينار عراقي وبهابونا دولار امريكي لبازار عراقي شراستيك بو في مجاري هيا هیچ راستیک بوینینا محافظ بنک مرکزی بحضور سروک پارلمانی و سروک لجنه دارایی و آبوری هر دوکا گوتی امریکا پاره تنریتن پاره الدف مهی بس اوید بجدارت مزاد العمله دا تمرد السرکری چونکو نویتن اف سیستمی نیست سر بگریتن یا چاره یا ما بحث کربو چارن او مسیح گوتن یا چاره اویا كو او تهريبات تكرن او سونرا هات يا دانان احتمال 10 صدي حتى 20 صدي بشيتن كنترولا في تهريبه بكتن يا دي افيا كوفيتن يعني همي خالد سنوري همي فروك خانه هفكار بن الجل حكومتي دلسوز بن الجل حكومتي دابشين با فيك في كيشي چارا سركن اشتو باوري الدينار فقري قيمتها بري اكا وگرید دکنگی وگرید یانجی دل چند راوستید جاري وك جیاوازی و جاري کو بها هاتیا گهورین جارا دی جیاوازی کم مزنه هی اوه کو جارا دی حکومت پلان دانا بوب گهوریتن و جاري هندك ظروفا يولي كيري کو سعر بتا گهورین حكومت دي كيش بالت ناف حكومت داف سركويتن اوه كودويتن پابند بیتن بسیستم امریکا و دنیای خره یانجی بال گل فوزای هاو گفت که دی بریار دی زانین دی برف کش آقاری وچی تمام مثلا بودجه چلی هات دکتور جمال جبر وقت مجنینه بودجه عراقي چلی هات کنگی دی بهیت افریکرن بو پارلمان کرتینان چنده بكرتيش كرم أخذ ممنون بم جاري جمارة ويل دفمن جمارة ويل دفمنين كرتينان چندن دك تسريبات تين حتى 6 تريليون دينار كرتينانا حتى انو كه يال لجنه کا فرعيه هاتيا تشكرن يال دفوي نهاتيا انجمن وزيرانج برهند نهاتيا هنارتن بو برلماني جيب ديتن اما يعني بها غورينا بها غازي وبلمبون نزمياوي زورينا عجزات دا الجلكو هندك خلافات سياسيه هين يتوان لا ينا افيد بجدارت حكمت دا الجل شر الجل سروك برلماني تتكرن كو اد صحبتك هاي اگر بودجت پريده او اطلاعات نفر چارد داخلي بودجه بوين ولكريكو حتانو كه نهات يا برلماني يعني بفيرانجي هن شاورت كان كانجي بهتا برلماني اقاف همي تهديد او ناكو كيهنا ابدي تنا من اف دو حفتي البرسنج ما بو سودانيت اكلا كرم فيتن فرقتن چونكو ايك شوان خالد كودي احتمال دولار و دينار سعراي بيتا جوهرين و بيتا خاري او اگر بجهات و خلقيت داديد كو حكمت تقدير كري 1450 وقف كي بيتن قالك بريار جيتنا وجه دا بين دانان ببنهاري كار كو بها بيتا خاري نمينيتن في سعرا وكيا وقف كي
دكتور جمال كوچر هندامی کمیته دارایی لپارلمان عراق جدهو که گلکس باز بوده دکتور خیر هاتی